Swastiastu. Atur puspan jalin titiang pinaka pengelantur semah seke Dramagong bara budaya Kepolisian Nusa Tenggara rumah sang ayu badia manah titiang melarapan saking pasuwecan ide sang yang pramekawi sida anduk titiang ngaturang cari kadi mangkin sedurung punika banget titiang ngelungser gang renasi nampur apan jantan tuna luwih munyuk lungser titiang ngaturang cari tepuniki pemekas sekananing maka kirangipun suwe jauh gidrane ngaksameyang para pamiarsa sinamian munguing carita sane praya katur mangkin boyo wenten sios inggih punika Sri Aji Sake. Sri Aji Sake. Sapunapi munguing daging caritanipun ledang arse idodane sarang sami atur tiyang miarsa yang malih bos-bos tumadak saking asung lugrahan ide sang yang pramuwisese sida antuk titiang ngeledangin pengarsa itu dane sarang sami sio sandring punika ageng pengabden titiang gumanti ngelungsur pewarah-warah pitekat ring idane meraga sujane kinucap peradnyan sajroning Dramagong lamakane wenten nangan tiyang sesuluh ngelanturang pemargi kapung Korokas pamiarsa namian kadi punika murdaning atur titiang dumadak-dumadik saking pangyang ning ide sang yang pramuwisese maka miwahida betara-betari sami sida anduk titiang gumanti ngeledangin arsan dane sinamian pemuput titiang ngaturang para mesanti Om Santi Santi Santi
penting ngalih nak buka cai mek subuh keles bakal sujatin ini hijau penyalaan di bulan Juni nih ya Ijen ciman ngalih cang tadi keles kan di batis diolas dia keles sang batis keng-kenang menjalan nyen buin tawang ki sen munyin cang tuh sing ya batis keles kenyal kadi oh kenyal batis si cang ngalih cai gitu nabat teh kenyal cang ngalih cai nah kene nah kenjen pang cai nawang pejalan nih cang sangka li cang telak kene di petangkilan man hijau penjalan cine sangkep truno-trunine icang anak ayang sangkep pang tawang cai mengkengken awak sing lah kreativitas ci sing lah jiwa membangun dote ngomong gitu ngelah cang jiwa membangun sakit walau cang sing ada nak ngoren mawin cang sing ada ngayang sangkep sing ben cang oh ben sing ada nak ngoren kayak sing teko ngayang nah kene isin sangkepane itu apa isin sangkepane sing jadelen manut tekeneng pekarsan ide sang ngawerat ning capang ngwardiang kebudayaan lan adat tiane subuade waris sangat teken ide dane leluhur dewek ajak mekejang tuh isen sangkap mane luwe recenane sanang lestariang wardiang lan tincepan man nih pemekas nih ane madan gegitan kekidung lan kekawin keladenya peran warse ada perlombaan ane madan utsawe darmo gitu nah gitu tuh nang supo jemen man kengken atasan koso muyo ban truno trunine duga ngelantur rincekane paitungane ajak mekejang subo ingkup nih pemekasne lakar ngadang perlombaan oh gitu ya nang bakal ngadang perlombaan bendan tuh subepat nih hitungane perlombaan luwere ane istri molomo mojo jahitan ngai canang sari lamak cenigan luwirane len-lenan kok kidung lan kekawin tuh pang meriah masih misi lantasan muimuh ane madan cara janine perlombaan lagu-lagu pop pemekas nih tadi misi masih misi ya pang meriah benar lagu ane populer tuh ya nang gitu sir milunya milu tadi sing dang luwung ngelah si jiwa semangat membangun milu perlombaan sih bener pang ramenya pang meriah lagu pop nasional tadi pop daerah apa win bisa tuh sana tuh bong manangkan lagi milu sing mana ada ngelah si sesepelan gending sesepelan itu tuh sing lo biasa atau besik gending apa tuh nang orang nang selesai itu nih saing diingat ke wow mana nih kango ya nah gini nah orang naik nah lihat malu gini Neng ayo main pacaran Neng ayo main pacaran daripada pacaran benaran pikiran pusing sudah karuan kumpul kebo ya cuma kebo-keboan totonan yen gendingnya luwung kalau bungut cik wang apik kan men bedek kengken tuh dok hetwalo gulo dango bungut cara jet kebo nagih maju sajan kudiang do bas ngai si kudiang man bungut orang kebo kumpul kebo ya cuma keben kadang sing je kitu do bas apa bas sing lah biasa kebo nana lanturang Pak Pangulu weh melehan aki ngeraos apa Pak Bo pangsekan Pak bingah naik nah Pak Pangulu nih Pak nyau kan munyin cia Pak Pangulu du tolong dong nikahkan dia asik kengken tuh yang gitu konyang melah gendeng citu
Cang Len. Apa? Ane ulah tiang cang. Ane gending daerah ane pang mangeh. Nek kengken tuh orang arep. Ane mau judul main biliar. Cang sing kaya nepuk min biliar sih. Ye, macepang-cepangan nyomplok bola pang macelap ke bolong Ada gendeng nih tuh. Aduh, sebang ngetop tuh. Main biliar. Oh, dingang nah. Main biliar damit lu. Oh. Lila lilu lila lideng. Halo. Lila lilu lila lideng. Adeng beli nyogok kateke. Yang ada yang nyogok. Apang bolone cerek tusing macelap. Ada yang nyelap ngau. Lila lilu lila lideng. Lila lilu lila lideng. Yening bolone sedang makunci. Tak habis-habisnya kisah cinta yang manisnya kayak madu yang pahit bikin sengsara. Oh Salome. Tuh kau kemola kuang cigening cang. Pecik ki bungu cange. Sing pecik cangnya siap munyin cie. Morain pop daerah. Yen mbok tawang pleh do. Kok kisah cinta lah kuang. Bungut pecik gitu. Yening bolone sedang makunci. Pangsing nyaplir olesin pupur abadik. Lila lilu lila lidang. Lila lilu lila lidang. Aduh, bolone ngebang. Kateke kewa ngale sasaran. Aduh, kateke lengkong. Tuseng mampu nyelopang boloko bolong. Diagete bolone pasang. Kateke numpel kena girang. Lila lilu lila lidang. Lila lilu lila lidang. Adeng beli nyogok kateke. Abang bolone cerek tusing macelang. Lila lilu lila lidang. Lila lilu lila lidang. Ane mau bulu bakat kedang. Nah. Tunggu diang imo cinik teketo gending cange. Nah ini tiga cale belai pikir jati balik. Lila lidang. Tekan itu yang ane mau bulu bakat kedang gitu. Nak cerik-cerik terus sing nak guyu. Akeng-ken ane benah terus sing tawang. Nah, jani dab-dabang, iban caine, icange nang cai cacetan tuh di cacetane pelajain. Nah, lah kati pati kacuh kayang totonan di molombone. Yan kedo paitongane sambil Jalan jani. tangkil, pangsing telat idewek di ponangkilan. Namone kali bawan ini. Jamuar sedih berasa motor kemana. Jebak jamu warse kepradnyan palungu Joko sampun kita. Ai parakan gelah gangsar kelawan pinsir. Aing titiang dua agung sing jesandang besanget lakara muji ing mungang gelah. Apan
jeli melah gelah masih Gusten caini. Sujatene gelah masih merasa bahagia mapan subuh bertiak secingak gelah penangkilan caini. Napak saya ke diajeng gelah. Ni bina ke cihne susrusan pangubaten caitan surut tekining gelah. Mulut tuah nini gumani lakar buat pangsi deje amreh sukani kangrat. Bagong dumadak ngelantur subaktinipun banyak sami mantuk ringjeng palunguh Cokor Dewa. Nah, penengane jani mirip cai sebenawang. Akitu masih panjang ini disebab jamu war seduipo. Paunukan oneng-onengan gelah. Gumanti nulat niru pemagani desang merada sadu jana. Ayo wakti Nekin ucap pradnyan cestekare. Ngulik daging sastra. Unuk kaweruan kediat nikan. Mapani kinucap pinakeswar, pinakesuluh. Wastu ada kebos. Widya sastra Sudarmo dipanikanang tribuaneng sumena Prabaswara. aduh medaging tadi penikan. Nah wale nejani yen rasang-rasang gelah dini disejebak jamu duipo mirip subenyatur desa bakat selusuk tongos nekin ucap melah utama lakar ngeripte yakte mengawi. Mawinan yen cara majeng-ajengan apa lu wirian pepes ajeng sinah metu rasa nyelam ada wanak di pekayunan Ya, nah, dong mawanan nejani kayun gelah lakar ngalih pengelinang kare nuju dura desa dura negara utamane ngalih tongos ngeripte yakte mengawi desa. Genah sane becik pacang ngeripte. Benah. Luna Sugro arah dudung. Mau piragi titiang wacanang palunguh Cokor Dewa. Jagi ngerereh genah ngurito sane becik punito. Sabun mejandat ring dijo genahnya. Nah gini gelah dadi mandi ngahorte ada kone tongos niki ucap melah utama Inggih. sing jadelen itu di Kulina Bali. Jagat Bali sampun kaloktah kasumung ini kebecikanipun. Ring jagat Bali nggih. Benah. Bagong kurun titiang nuna sanga matre rengangan Cokor Dewa. Ini kebecikan jagat Bali ini wacana. Melarapan dumilah tejan gunung toh langkir. Niki ucap gunung aku pinake pancer jagat Bali. Ada lantas pariangan mekadi besake anekase uluwatu batur muahane lelenan ne pinake sengker ne macekin jagat Bali. Mangna kuntuh jagat Bali ini aja. Nah, sejaboto aken-ken paunukan dreste di dap-dap agama ini di tanah Hindu. Jadi kewerdian di jagat Bali. Utamane agama Hindu ini kaler ngemangeh hangir kering Bali. Benah. Bagong yen ing sapunika wacanan Cokor Dewa rentah ring titiang pinunas titiangan Cokor Dewa. Sampunang lianan ring titiang icena pacang ngiring pemargan Cokor Dewa lunga ke Bali. Japit wiki sing matur kitu nyen jelenan mulan cai neku manti sebaun gelang ngiring lah. Ai gingsir. Yo gak kesar ye. Sing udiang kita limanci anyut-anyut canak menjukongan gitu. Rogang. Wow, palunguh Cokor Dewa. Lagi mau pikain lungo ke Bali. Eling ada si tiang. Ingat kenono apa? Do ke tiang kadon mau duo sioh tiban. Titiang anak nandung mereka ke Bali. Utan ke Bali. Inge. Tuh sing madaya. Makelo di Bali. Suwe jape ke Bali. Ayo milu sir. Nenten nyarang Aipun titiang. celik. Barak do mereka kadon. Kalawi kadon alit titiang. Cai bo putih. Pun tiang kadang. Men. Yan makelo mandi Bali. Sing liung lah timpal. Mak gue. Bali tiang. Ada ne melah-melah anggon kanti. Wendet. Nyen to nyen. Wayat lah.
Wayanan ya. Wayanan yo. Sir, Dijang. yang alih kone dudonan pelekarane di Bali. Nggih. Paling malune lekat wayahan ya, mawanan wayah. Kawasanen i wayah. Gede. Gede. Tua. Kaping kekalih Di Madia tongoste mawanan ya, mati. Nah, kaping ketiga Nih kinucap nyoman utawi komang. kaping 4 bini huntat. Nah, pinaka pengetut, kitut-kitut nih waluyane ketutan ya. Punika ungkuripun. Nah, benar. Man, wayannya nadane sar. Keruwean sira jo pastane pesuwe niki lali jang lho aku. Kewah, Kuwi wayan sing ingat kan penyumune. Dana becuk kok ketuangan lis ke kosong-song bolo na denengap. Ki anake. Pan-manan kena he. Nang ramang-ramang yan upami penyumune lo yan muani biasane locong. Yan tani locong ilecir. Gitu nih dinga horta. Terus ring bali. Yan lo luweng. Yan tani luweng ilobeng. Coblong sa. Dileper. Sing ada nyak manut Dan ta? wedan sikit dan manut to. Wah, nek kewan nyen ya nang. Kebiki-biki numet. Kemudian Ijak. Wih. Saya kadang ngelah pupina. Pindah apa? Don akhirnya nadak saro gitu nyongkok dong iwa asin icang yo. Sing mau angset sana ke. Wih, do jo ngomong itu jang wayanyen jo. Itu kena janji jak si jang. dong uli bedel kalau jak mekeplis Kan yo nyongkok. kenton no wayan sing. Cai sing nyamat-nyamat. Ken nyamo kada sing yang kalau nyongkok Nenek sing ngoyong jangan nyongkok jak nada nyongkok. Itu nasib batnya. Wah. Sampun di jang elek. Hah? Ampun. Ken adan timpal to. Nge, Sekan wayannya. wayan lodro. Maro cah ingat, maro cah ingat. Iwayan lodro tanione. Timpal Di Bali, Au, weh. au. Ciseng hawi-hawi. Dan. Wah. Nana yang kita sar sedang melahap. Gelang diolas ken cai. Ben pidan yang sebuah nekat di Bali. Urin gelana. Nge, kita aja Nah, ketemu ingat lawan. lagi di Bali. Mah nih. Oh. Ingat jangan ada coba rucini, ada kukul tuh mana. Biasanya di Bali nak yen umah keingat yang banyar suang-suang diingat yang orsane banyar nih ingat angki. Banyak nih bu, asan-asan inget jangan asan-asan. Banyar apa ada nih? Banyak apa kan dong sapo sih. Jangan penghawi-hawi. Nana yang gitu. Jani lampang benah sulur pejalane. Ada nak kelingsir, iyaji, bagawante, saha pengabeh. Jalan cai ngiring gelah. Pangada atur ning wangset kena kelingsir. Gini. Wagung. Puniki anak rau jago pedagang ki lerengangan cokor di umum tapi menawi jago wenten. Tunasang itu. Onei ceneng rauh kiring bani gangsa raja ingsir man apa ada dari kelad-kelad cara ada lakar syarat aturan ceneng nang matur malu Kita geng mamitang lugrem matur sisip aratu Haji Agung. Nah kita masih buka paman pinaka pengabeh kena. Mekawanan di tiang pedak tangkel kadi mangkin. Puenten sana jaga uning ayang di tiang. Dumadak ledang arse lugrah laji ngicen di tiang. Riantuk sampun ningkop dados paitungan di tiang. Ring puniki para kandawine gangsar ingiyani puniki ingsir. man inde Citiang apa memanah kacang ngelungsur pamit ring lagi haji. mepamit uli puri lakar ceneng ne man Inggih. hijau lakar pengojong Citiang pacang ngungsi jagat Bali. Ya, riantukan melat mana citiang gumanti pacang redah genah sane kinucap utama jaga ngeripte makemiwah mengawi punika. Wagung. Yana sapunika sadnya pisan kayuni Dewyana. Taler ngemilaten pemargi Raja Dewata niki. Melad jaga boleh mesesana ring buana ni mak kesami.
cening kita masih paman Werda. Dadi cangeg rasa bebelan kayun haji mireng ngatur cening. Apa kana maunan sawireh cening pinaka putra haji tunggal-tunggal nejane lakar nilar puri. Nah, walau ada masyane legang aja di kayun sawireh pengojog ceninge lakar luas kemo ke kulino Bali cening ne legang aja. Nah, mumpung cening nuano madane kemo cening majalan walau prayatna cening tekenangge sawireh pejalan cenenge ngungsi kulino balune anarung segara. Buina ne sangat lakar idiang aja kapineng ceneng. Nah, di bane ceneng dekat nyan ditu di Bali. Kengken ban ceneng. Nabdaben jagat aline ditu sawireh ditu subo masindah agama nene manut mawit uli dini mula kengken ban ceneng nabdaban pangdemimpas teken gegulak agamane indek ugama indek igama pangnya yemelah masih perjalanan ditu di Bali. Pirangang pisan sapunapi panganikan ide anak kelingsi rauh cokore dewa ring kulino Bali asapunapi sane buat cokore dewa rauh hang ring panyak make sami mangno tetes teteh ring pemargen agama-agama make sami duagung duanin puniko pinako pununtun ide yang pramekawi. Nah, gelah ngut sayang pesan paman ingin mantuk ring lingi haji agung suk semandit yang ring paswecan haji sampun ngelugrahin kalewenten pitikat-pitikat kadi punika dumugi presida anu titiang pacang ngiringang ngemargiang asapunapi mungwing pewarah-warah haji sane kepaecaring dewek titiang. Nah, ceneng aji percaya kapineng ceneng subo pascat lakar ngamel dewek ngamelang walaupun lu masih aji miteketin ceneng dengsap astitit keneng ide sangyang pramekawi wangsida ceneng rahajeng ditu di Bali. Nah, sejawaning to masih ceneng ada nih buat lakar raosang aja kapineng ceneng nih patut pingitang aja masih wala sing ya jani lakar tuturang aja pangnya ya rahayu pejalan cenenge jalan sejawaning ceneng mau pamit kapineng aji kapineng biang kapineng semeton makejang. Nah, dini masih di Merajan Agung nyaku panglima mau pamit keneng itu sangyang pramekawi pangsi rahayu puputang pisan pemargin cokore dewa juan punika jago ngomargine sane muasta selat segala sando punika semalih titiang wenten jago piteket ring parekan duwene sane ngire sar kapituwi dinsi benoh ngiring sesuonan cai rumasak cara ijukung cai pinaka kantik benoh san benoh medayo abo jesto karone do benang awak di sejeronin pejalan ngulah aku dari benoh pasang punut titiang bos Gusti. Nah, paman nang dadabang upo karo mau pamit di Merajan malu uang jerone malu meng daging miko yadnyo sami sampun cumawit dua gong durus jangan sam sud mau pamit kain ada pabekalannya iya
Ratu Agung istri. Angit yang rasa kesirakan panmat pesang juang. Ketu menggantikan kayang gelang. Disubane gelang buat atur panyembraman di kapung gelang. Nang karang bangun. Inge durus sang Ratu Agung istri. Awe nante gelang jani. Saran nawin dewek pipi. Bang sida tangken diajeng gelang. Arehne adu mulane lakat tuturang kapen dewek. Inek nabi punika Ratu Agung. Wala karang main malu. Ngiring ida yaji ngawanes ramon ini. Pongkas kene bibi. Yen ing kana-kana hanggelang. Mekelo suwe ida yaji. Memekasne tema bibi jajah kapen dewek bibi. Ketu masih kapen ing ukudan gelang. Nejani melet ke gelang pang nawa. Amun tu kadirasa lion idone mapi jajah kapen dewek bibi. Man gengker mekejang sumber rumah saben bibi. Ratu Agung yang ingin aja sana kepikir yang sekian dadang mau agidek kemana hantu yang Ratu Agung pemekasan mangkin di yang lungsur banget ring paluwuh Cokor Dewa mangane seja paluwuh Cokor Dewa ngawawahin malih sakirang-kirangipun Ratu Agung. Iya diaspun sing nada atur bangun bibi buku gitu. Arene mula sudarmane gelang di pradene gelang bisa gelang mula misadi nutun dewek bibi. Nanging bibi penangane jani sangat tadi pengideh gelang kapen dewek bibi. Aku nabi Ratu Agung di penangane raga melajah melang pesen kenahe dia pesan melah kenah nenge-nenge utawi nadwa para bibi. Pangengal bisa engal resep apa nih kepice kapen yang ida yaji sejawane itu arene raga hidup di gumine nak suka nuliai punyan kayu tan luput neneng angin itu yang kena anggelah. Ratu Agung istri dadak salindang mau tamu pisan daging kayu baru Cokor Dewa punika Ratu Agung ide ngawet saking mangkin ditiang kacang usaha yang pisan sapun api andok titian mangane presiden ditiang nagengin sapun api wacanan paluwuh Cokor Dewa punika Ratu Agung pengabden gelah mulut waktu dikuala kene bibi wenten api malih Ratu Agung pangdem mekelo iraga tutur-tuturan dini kayu paluwuh Cokor Dewa ada ide yaji sejawaning guru rupakan gelang ide masih mulut wah guru pengajian iraga patut iraga tangkel mulut wah tu sudarmaning iraga jangan tangkel malu yang sapunika iring guru sang Ratu Agung jalan bibi. Nawang matur sisih pineh riye aksi muwing semah pangbakten titiang haji. Rasa angayu bagyo bapo nampi pangubakten kening. Sing pocol bapo mapai aja kapenang kening. Ne mulo ane ajak bapo ning. Bakten cening kapenang buru rupako ning. Dumadak Prosido ban bapo riwakasi dewo dadi anak mau tamu luwe. Dadi contoh tetuladan dini di bumi ini. Dados suksema pisan manah titiang. Wenten ranteng wecanan aji sapunika. Sakewanten aji. Tambangan kadi mangken. Dados purun titiang. Matur ngangan aji. Utawi nglungsur ngangan aji. Mangga sampunannya naji pacang warna jagi mapi jajan sekian titiang pemekas dek reng ipun penyeruan titiang aji yang berawan dan siupi menagih pisan mengadil putrang sige yang berawan tuanin tamat titiang cerita pisan mangga sampunang itu warna baru berawan menikir sekian titiang. Kemudian bapo mod lakar mapai aja kapenang cening. Neke neneng, ne mapan ada buat lakar rawasang bapo kapenang cening. Bangun neng pokin bapo neng. Cici wadah kini ngaji, kalau kita pakai Ratu Agung dan akhirnya mana pesan bibi ini.
sampun nampak ring angan aji. Napi kawit wenten utawi ring sejroning kayon aji. Nikaing sikian Didiang mangdane Didiang dadas pundi. Kene ning apa ane subuh tinajar ban bapo indek prajaniti tata titi suhodar maning anak Madagarde Naraswari ian kekenah ban bapo subuh incap ban cening nanging pengidih bapo kapenang cening apa paican bapo ane ada di angan cening rewekas pang presido cening ngelemakang teken panyak para samoni mapan keweruhan pusing telah lakar pekidiang cening tekenang nyamu berayo nih dada sukti pisan punika semalehe yen ing kadi dereng manah Didiang wantah keweruhane punika pinakas rana angin ngeruruh pardari ukasan sapunika aja. Nah, komisi apa ane rawasang cening sakewalo retamangan jani ian telak-tak bapo cening subuh madan kerih cening subuh madan bajang cening ian nirgah mayang bapo cari bungo sani nedang kembang nih sapunapi nek sekar sane nedang kembang punika sing jekuang isad pada lakar nageh ngerum-rum yo sarini bungo dini cening pang praktiakso nih ian pelih bon cening ngamong ragu keucap cening lohlu ane apiang bapo pang presido cening dadi anak lohluwe keto nyening sampun dados kemanahan Didiang ri sampun wenten rencana aji sapunika inggih haji dumadak sangkaning suyang pramekawi sidanya Didiang ngelarang napi saniki nucap istri mau tamo kan pengabden aji mangkin nah tuh buluhane buat mon-monang bapo nih ne pemekas loh mongkek bapo lakar nyurio suwano unduk bunga subuh seragam bon cening Ratu yang begawan dadak yukti yang ingin sekarang punika dereng Didiang ngerereng sakeman sampunang Ratu yang begawan semandia ring Didiang sane mangkin Didiang panjang lungsur pamit ngerereng sekar ngiring ngidat wagung istri putran sing yang begawan ning kamu lautang aliang bapo bungo bapo lakar ngantiang cening di pemerajaan nih inggih ken sapunika durung sang Ratu yang begawan durung sang melingi haji nah lautang nih aket saja ada ketih wecanan itu yen sing keto mekayang kesanya gelangsap tekening keginan ini pemekas yang taler kali maturi patung cokor dewo pagi sekali sampun renang dan wagung pemekas ane mangkin mangdatan keken kali kompos begini dadabang indek ngeres sekali lagi wagung gitu jalan mimpi pang dekasi iring yang sing jek len rasane kletak bayu sayuwarti banget metiosan manah Didiang Bagong ini patut idewe pang bisa sekan nek yang tuas membati patut metirte saha mebijo pang tawang kasus semane rumah sening manah Didiang pacang ngiringang pemargan Cukur Dewa lungo ne ke Bali nah wala nyaman ci gangsal jelakun yo ring ajang perantan ane panggih Didiang klimpang ya wawu ya kemudian itu kelosan sira ya uning sebang dicara lakot tak gitu Tapi lakut. payung kukusan gitu temu Coba panas sidang margi res. donak gitu wangi boy ngerempuyuk engsan gitu liang gulam sebang ci nyas nyus sing dan kena nang di
Do anake ucam ngeketo sebange. Engkene. Yen ucam cai sebang caine ke kogopan caine buk sana kawan. Man kengkene mas sebang. Bang bingar jana Bang ke bingar. Biah kena. Mau kebiah cak. Ciki jam kelau sanaro. Dan ada bekal duwe ini. Surat mandan gangsarna. Terus kendan. Jak pragat paling siduri citeko. Timbal yang tuni sebongan. Ada dengan gangsar. Jangan dapat bekal duwe ini ya. Kita jagap dukai perlu di tiang. Kengkene iki jelema belikut, lelet. Karo legong. Yen ngamah di medar maro pagon nama. Ibani orang. Terus si membekal among do mekelo sanabdat. Aduh. Sabun pak niki. Ompek cenik kabon lemodo. Ompek ini ageng wek. Kaden cangcing anong kodak pemotret kan kaden. Kamera ada sini. Apa kamera? Apa ada? Kamera. Kamera ada sini. Man jadi sebuah sergap tuh. Ampun. Nah yang sebuah jangkap jangan pangsing alam hujan pinjam. Buang perjalanan. Naik. Kemudian empos piu beslet-sledan. Empo sengok. Boy kat pempan biu gitu kena paro balian gitu. Cik penyelak paten jagung tuh. Apa ten jagung dayan cimolo balen kompek ke. Itu tadi tugal meplut piu ne. Kepes di jas nih, kepes di jas tuh baru cuma keles ya. Benah nage si duri. Mekirek misi ngatrek pro jelema. Do nak gitu gagah kita malu-malu. Kepet encing ngenal sekarang malu deh ya nyaman cik gelak-gelak nak ngisir do. Kijang tenjom ladren kisah munika. Wau lungsuran pemerajaan lolimo wendan tunasi tiang pisang dang sabo melablap. Nah. Ada tegas bos nih Haji. Tapi napi wacanan itu. Mawanang sada pingin dah jening. Gelah ngojah pengenikan itu. Setonden idewa nekat di tanah Bali. Sanang simpang di Jawa Dwipa. Mang simpang rien iri kering jagat Jawi. Benar. Mapan itu ada pernah jong wani dewa nak ngewana serama tur suba metemah nuwiku. Bagong manut kadi wacanan itu anak lingsir. Benar. Mang simpang rien seperti Jawi. Wenten ajong wan seperti dewa. Indik bisekan itu sampun seperti wikan. Mungweng bisekan ide sugera pakulon pangtan keneng ceker bawa raja penulah ide begawan dui kare mau bisike ide dang begawan dui kare benar linggih mangkin tuna sang ditiang pesraman pemekah nah paunukan pesraman itu di warna keling kinucap linggih yen sampun jantan sampun ike iring kejawi iring jemujuk kok Jawa mangkin benar Hir engket Jawa njan di batu yang. Batu yang apa di batu bulan? Batu yang, batu bulan, batu bolong sing. Njan di batu kane. Yang batu apa tuh? Apa? Nak ten di ngah cang orde. Pengket. Yen ngalih Jawa ne kone. Ngelodang di Lumintang. Waduh, itu sing. Itu langki kampung Jawa. Oh, kampung Jawa tuh. Tuh cai kon ten orang ten kanu kumo ke Bali. mau bodoh tuh awak man ke Bali jadi mau balik kan gingsir metakon Jangan mau jukong dan berdarah yang laman sing tawang lan wekasan itu metakon pangsing dia kepalik naik ye. Nak menok itu malu-malu berjemak-jemak dengan si Don, ipun ngeleleh ang kompai ke bes nengok san enten Joko Tijang kan nulung ipun pisang. Calep yo ci. Sejabot don sar. Yang kengken jo jaran. Di jalan-jalan jelema ning ngamah. Sajo kengken jaran. Di jalan-jalan ngamah. Nawang ci jaran. Yen jarane dinuju yo luas. Kales nih mau gantung di bawah lo nih, misi maman tuh,
yen mau jalan cie sambil ngomong kincing 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 kincing. Hei. Mau kancang, mau kincing, mau nyin sing urukang timpal mare rireh dua. Nyen cara jarancang. Oh, cai cara jarannya. Kekeket Samelan si majalan modar, cang matagang mereren, modar. Kancang, kancang. Monyo selegenti maro jelmone yang ketu anji sing bisa ladi jalan bekale. Dona kita banyak yang pemasan yang mereren, bet aja kita sang yang surya kalau tepat ke bawah di cumara mereren. Mesti lo tideng medar nyak nyari roda darane. Nggih, iring lancar Jalmo kedek nggih mlingih, Mai. Mimi, dewa ratu agung. tuh kene alase Ken. bat Ada alah cara lapangan sepak bola cara ana cai. orang bat bilang ratu mai wipun prone wai Dada-dada ketalan jinan tole. Ibu nyan Semarang no mai len ngamiar mejer-jer. wih Moderek. ngantuk wih cuma ro ngancan ngedongan nyenik pun wah mai Suaran daun pun rikalan tempuh antuk kita sang yang bayu asapun api jakadi anak kemo surya. ya Misi pesan sepuluh dia. Aduh, Serio. pedang jelmo seriak apa tuh? punyan kayu kedan mepalu sarungnya saja. Seriak seriok ben misi serie. Inu perengodening sarwa sari. Nemonin sasi kapat. Sakare sami pada nedang Kartika masuk ke bawah. Ayo bangun bisa. Mik ngalup-alup tadi budake setegal. saja Akarati ke apa nedengin sari. Apa nyelapang bungut itu? nyawan Gigis ngang gitu. wih mik nih bunga udah ada ngomong gitu Gige sang anak nguwakang bungut kadene kungkungan no. saya udah nyawan apa bikin Kumis sing jermis cara dok kadang Oke, kan. nyawan to don. ngomong Sir, Dijan. agat pantas nyawan. Aris. Yan bedudo nyilapen bungut kuliah aja. ya bodoh yen tadi campuran muluk bapak tiang kriang Kriang bedudo suut mau bore selamat. buang Nanang toli itu. Jadi ada nyebleng. Bat katonnya rawet saking katon. Hati kesaputin antuk sayong. Dan tengarang dong sirang nyenawang sakit di pak pesraman. Dumadak iri kegenah pesraman iri saya. Beres. Dewa Atok, jatuh. Jalan mau kentut. Tados wenten anak istri sareng kekalih. Aduh, aja anak lo. Nah istri coba anak lo. Oh, Kelak, mesawang-sawang pih pengadang nang tulis ya. Langsing ngelanyar. Aduh, pemulone. Nyanat gading. Tayongannya sar. notes. Malah dikedas kompe kenyen. Nyangkil ponarak padu masiki. Aduh, pejalan. Aduh, magelo. Nyen yung lapana gitu sir. Hah? Nyen yung lapana gitu. Nyen yo len kan memene. Jalan mau apa? Nah, Ama kelap. Ama rawa
rawat nyanat kadean Gede pun. Weh, sing tawang ci ya. Tapi iban saya gedeknya kok kadek. Cang dek gitu. ngoni cangi wasin sar gangsar Kengke. di nyeledet cie pangus pesan Ye mulo pangus. wih dewa ratu tanang cie Kengke. biar kita seledet cie kengkennya caro alunya blok legu Nama. Nah tinggal nyeledet aja. wih yen nyeledet nganutin poilah higal mulo nyeledet mau tanya nayok tanah sapunika Subo. yen nyeledet bungut oyongan mata kan angon nyeledet Makan sih nyeledet po itu. nah tinggalin nah nyeledet ke ngebot tak ke ngawen tak Tak ambon nya tuh. kita tegak nyeledet Nyeledet tak hebot. Tak hil tengawan tak kedebot. oh tuh det ke ngawen Madok, ping lihat mantan dia cak bungut dia. jati bilang sedet yang mekeping ang bungut Nah, ngena asusun menyangke Abak gigas nak Kang Wang. jika ada diingat sedek jika kompek cange. sing cang uduk biuk abeng landas ngeluluk Nyak nang gampil aja bungut dia mah kejang. Jelem. kan sampun gampil yang tiang antos silit Nang tolit. Hilang, Itu lakon Eh, apa tuh? hilang. Pah. antos sical Celemut. Nih kan mama kado-kado. Muplak kaplek. Itu lakunya di nana. Hei, dicu yang mau Dui keplik pun makepluk, ya, makeplis. Jadi rasanya ngemak kan ayo ah. Nge, Yang sing plemekel mai itu sah. patut, nah halih cang tuh sing. oh ngalih memuruk ledet Ayo gitu. Jada unuk yang tawangi dia ini memang kena main bisa ya buang. Jadi nanti wangi banyak laris sirat hakenin tang sing tawangi raga dini jam kejang. Banyak mengkap mesin kita. masih ngidang dia Oh banyak senang di mana kelet kepelak. Nah jangan. Ayo metakon dijang jangan. mataken beli bos Karena Iya. Angin dia tadi ajaan pesan pejalani raga subuh dekat dini di taman termaning garang melang nak tekang bikin ketamanan gelah dini kengken mirip kerasa ban bibi ratu agung yang dia unik ini kalau wehanu dia nantang cokor dewa ratu agung dadas nenggal wendernya men pada ratu agung dilarang aksi ini punyan sekar wene sami ngedang mekar sekalipun ratu agung saja pesan bibi winane jani nadang purnamaning kapat si mekejang bungane sedang kembang termaning bibi lu apa tadi dua pesan bungane to sanejan ratu agung dua bungane barak to membunuh peturu timpala mewarna barak itu masih di samping nenek putih membunuh peduru putih sing luwung adung tadi yang kena bergelah bibi ini ada sayu yang kuat pisan ratu agung pemekasan mangken sampun aku coba dewa jam mau cana
sebagai mantan Giring ngeres sekar tane mangken nang netan suwe bibi nyelang walau kene pang pada malih bungane pang nengo-nengo masih bibi ngalih nedajanan bulat lodana bibina ingin sapunika dulu sang ratu agung ngetang di kembang-kembang alap kan itu so alap bibinya Jepun bunga tunjung masih ada ya dasun tongosnya ditunjung di tengah lagone men bibi bunga apa man bibi sekali yang mungkin don-donan ala bibi ratu bagung istri kayo nang paling wajah korewa dan wenten kawi gunanipun kali bos-bos daun niki bacang angin yang palwo di kering pasraman angon palwo nggih disajo belum masih meneh ke carang-carang nih wayah-wayah nih ala bibi lakarangon apa iki carang nih akah nih pacang tandur tiang yang sampun mentik ini kering pesraman dan terus ngerem iki ke liana kedo ya idap bibi suk semua dade nih gelang walau kene tadi sung sayo masih bede kena gelang inek napi benjebos sakit ide yaji ulico nyingaken bibi ngapo tontonan sade pakang-pakang pedang pangdai deduko bungane ale lionanya malih ngerah wen iya sapunika ini mangken malih ngerah jangan bibi lunga korewa mangken ngerah deki nggih yang ngerah Jebakat Itu di beten-beten bat yang nyual-nyual anu don-donan. Liang lek dia. Hah? Lek dia. Amat ya kanong ciblok banyar. Iki do rancang belok. Wih, panganti alih mai pangyo nake. Do ya kan dipangkat alih ya sing kok. Yen nya kage mai sing tadi aku nang nyen Wani sing pantes mau penara. Liang pantes. Sakit. Apa sakit? Kebayang not ngap. Ngap, amese. Mau cina korang mau. Sampurasun. Weh, apa kalau orang tersampurasun? Kengken apa artinya itu? Kengken artinya? Sing tawang. Nih sing tawang, nih satuang. Kengken betul. Weh, mangan jali, nake dewek. Pangkadung ketah, pangkadung lumrah di bumi ini. Om Swastiastu. Nawang masih Nang kau naik. Jero anak istri-istri sarang kekalih. Sayu akti bengong di tiang ngeton. Listu ayu tatu wadanane sarang kalih. Di tiang metaken nggih jero. Kayu neragane nganten sarang tiang. Ratu. Sumpah tawang cina ketu. Hah? Sumpah tawang cina. Ingat, sing takon adane. Tuh ada kono nganten sakit subuh. Kono adane lemas sing ada jodoh si juang karo nganten. Oh, momo cina anak orang. Nawak di tiang jero. Sampunan keke atur nyaman di tiangipun imato gede. Beh, tuh yo lek reklamo kan matan sagede kene. Mak jatene sapa sira pesengan di tiang. Nah. Punika sampun jero sanang gege atur nyaman di tiai matane cupit. Sapa sira pesengan duweni sareng kalih ke tengah halas semakto penarak pada musiki napi jagi rera aku dong bu bangkung ngilot Tegak san sebang. bulan mataan sana Yen sing belih bencangen hang.
sing nak golok menyen. Golok. Mimo lantas bongol. Wow. Lo apa ya birang sing pocoh bener kau. Ada nak dikai golok. Makejang digumine misi cacat. Bisa sing ngajak nang ngomong nak bongol kawan golok. Kodo ngo. Kodo ngo. Kodo ngono. Iya dah. Au. Ya do cigo-cago dah. Au beres. Siap geneng ki ya. Nggih, jero. Menawi sangkareng titiang ngenon mriki mawi nang ragane salit arse. Alus atur titiang metaken den kesaut den kecawit. Mangkin nang eling-elingan. Ragane sareng kalih istri-istri titiang saler ajak titiang kado. Sareng pak-pak wonten irkitan wonten kiosan malih. Yen ragane juk titiang sira pacang wilang. Jadi mekelosan jelemone. Gangsar aja gingsir. Mondo sebuah sekan oren. Melahang metakon yang sebuah tawang tongos pesraman wana kelinge alih gelah sekan ke tuang jelemone dadi-dadi kayang jani konden teko dijo jelemone ngengset nah awas kena tawang karuan